September Niria Times of Mizoram Clear to Te Chibai Supreme Court Rorel na Anglo Kuki War 1917-1919 Tile Kabu Anzi Avanga Meitei Tubuai and Siamsak Dr. Zangkomang Guite Assistant Professor Center for Historical Studies Zeniule Dr. Tangkolal Haukip Assistant Professor Center for the Study of Law and Governance Zeniu Techuan Supreme Court Senior Advocate Anand Grover Kaltlangin Court Sangbera Petition an Theluta Anand Grover Chuan ka client te hian Manipura lawyer an ruaya ma se kan lawyer te office le inchu swa samvek ani chuwangin Manipura lawyer kan ruai theito lo Court Sangber Supreme Court ven himna kan mamo ti in angena Senior Counsel Grover hian petitioner Kuki Professor 10 FIR copy an lamhu lo thupo athlenani Tubuai ngai tua tu Chief Justice of India DY Chandrachur Chuan kumsang ni som paria ta chhuato lekhabu kumsang ni som pakwa Tubuai siam to turniom takchu kumsang ni som ni pathum daya siam ani hi amak ati thu asoya heng petitioner telaka hian Supreme Court in andil na angai tua le ma cholkar thum chung kuthlak athiang lova cholkar thum nuwa he thil hi ngai tua le ani ang CJI chuan ati September ni rukhan CJI DY Chandrachur telna Judge Pathum omna Supreme Court bench chuan Editors Guild of India EGI te deal na po Meitei le Biren Sarkar lom lo zawngin thutluk na asiam boka September ni som pakhata EGI deal na hi kan ngai tua dona chumi ma chu Manipur police in malak na anei turani lo atibok United Naga Council in Kuki te vauna achwa liangmei Naga ruangdi po atong chuak veta Kuki Revolutionary Army KRA 10 liangmei Naga pa zet hot gambau ansoi sakna thukal zela liangmei Naga pol sang sang ten demna an chhuato a All Naga Students Union Manipur point demna an chhuato boka heti lai hian Manipur Naga pol lianber United Naga Council UNC chuan KRA te chetna dem satia mai lovin Naga mi puiten hetianga in runral na le Naga te chunga chetna hi kan en liam to don lova kan do theina apel to ti in thuchwa an siam UNC chuan Naga le Kuki kara in hriat thiam lo na awm lo nan ral thawam keng hel polan ni emo civilian te point ti luina le poisak nei lova in pongnek na arang thei ang bera an ban san angai ani ati IT road zo tu Naga mi puite chunga akha to kin tharum tho na thil du om lo athleng le zau thina hetiang thil hian UNC chu athong takzet ti luina Naga mi puite sumlak sakhi thil poilian tak ani a UNC chuan apom jam don lo hle ani UNC chuan atuar tu zet hot gambau hian rorel na dik amu ngai kan du a poi khoi tu te rem lova zwa tur an ni lova in rem na awm thei nan an ham hwai tu ten atu langin ma an lak kan bei saya chu chu kan vai thatlan na tur ani antibok Nagaland le Manipur state liangmei Naga te in puiber liangmei Naga ruangdi LNR chuan thuchwa asiam ve a Kuki ten liangmei Naga te anrigrap chunjom renga liangmei Naga te ngai nep zonga min thilati ani chuan thilpoitak athlen don ani LNT President Joseph Kingudi chuan ati Kuki te hian chawle chaklo anganga in min tibwai fawa ma se puitling nun chwa in thil du omlo kan la thlen ve lo chuti lain eng kim hian chinlem anaya kan do thaina hi Kuki ten annam nul photo thinani LNR chuan Kuki ten nungchan athlir reng atibok Committee on Tribal Unity Sadar Hills in National Highway number 2 adan mekawangin Naga te hian harsatna antok na sa United Naga Council chuan ko tu chu namtin te ma khuanga ya economic blockade titop turin alongen to a UNC chuan state le central sarkar chu national highway a harsatna awmlo nan mala turin angyan bok Manipur history hanthlir kir le hlekila economic blockade siam tamber chu Naga te anni ibobi sarkar in district tharpasari asiam United Naga Council in adu lowanga thanga chungzet national highway number 2 le 37 a economic blockade an siam kha thainhil su se ko tu hian thani empo azonin national highway number 2 aladang lova national highway number 37 phaichu
tun ma ain atlang thazo kem o ti turin ven himna atha a chuwangin United Naga Council hian anti danzir tu te andem ma hian anin enlet masak athawme achan chu Nagalim for Christ ti tu te annimiawa kristalal ram din antum dan le anhiak nung zui antum dan hi an politics jin kong zo mek en hian tin zon ahar sa hle ani thanga chung national highway pani andan pinglaya midang tengai sakmia silo kham tuna midang tengai sak turin kang pokpi mi puite fui antum chuania an sarmon hi chu athok na lo vengo tang engpo ni se atlai lutuk ma Nagale Kuki in thiat thiam lo na hi chinfel apoimo melma in siambel lowang u Meitei te anin lungrual hlei theibik lo Meitei le Kuki in dona kalmeka atu veve po duangin kan che hlei theilo ti alanga Meitei laman ni emo Kuki lama po Paul CSO tam lutuk hi kan madom kal chak lo chan lian tak ani kan riat thewangin ITLF kan rin tok viawemo kan ti line join in P council JIC adinga Manipur zo fa te chu thil hote ITLF emo JIC thlop tu anga then thain kanom pha ta ani Kukilam harsat na hi kan soitam to a kan dimana ringot po state le UT adang hala pol lian tok kan din tharle ta zela heti lai hian kan melma te po engwal anlo ni big lova September ni sari nimin khan inpum khat dan tur anlangai to ve me kani chuwangin Kukilam inpum khat na po du thu sam viau lo ma se kan thlenchin hi atha ti mai lo chu soitur danga om lova minority atlem jok kan ni a Meitei te aya tanrual inpum khat kan mamo jok fe ti ero kan thai hil tur ani lowang Thawai Miril Women Wing malak nan huaya September ni sari nimin khan Iboyaima Sumang Lila Sanglen Palace Compound Meitei Civil Society Organization 10 meeting annaya Kokomi Thawai Miril Federation of Civil Society Organization FOCS le Assembly Constituency som thumatanga Coordinating Committee te antel thaya resolution siamin Unite All CSOs ti anpoma tun ma aya Meitei CSO te hi inpum khat tata om antumani Nimin Meitei CSO meeting a hian darkar somli pariat public curfew Thaubal and Kakching district apun balup takdal ten voin September ni riat atanga an ko chu an thlop thu an puangbok Meitei pol sang za som pani intel khom United Protection Committee UPC Meira Pai Bis Konthozam Nambol Oinam Nauria Pakhang Lakpale Wangoi Assembly Constituency te chuan takdal 2 days public curfew hi an thlop don lo thu an puang ve boka wantlang mi puin eile barzon na konga harsat na tamtak an tok to a mi pui harsat na bel cha turin curfew kan thlop don lo anti Khundak Pam Kendra Youth Organization KHUKYO point takdalin ninhi chung curfew apuan hi athlop lova melma ten min bei thut thaya in ven renga ngai tin mi puitan phurit siambel tha kan tilo antibok tin chin Kuki narco terrorist thloting taka kan do hne thainan Manipur state sarkar hian central sarkar atangin phalna la se kan vaya tan hlok na tur ani KHUKYO chuan atibok September ni sari Meitei CSO meeting a hian Meitei CSO liante antel kim lo hle a voin September ni riata anko thale taringot mai ni Kokomi convener Jitendra Ningomba chuan nimin khan an office lam felpa ta chanchin bumi te akoma Kuki narco terrorist ten kanin do nakara Meitei le Meitei te kanin dema kanin nui so reng mai hi athalova ngai danin an lo na ten horin thiltum thum hun na ya kan kal ho angai ni ati Meitei CSO te kara in rinton na aom lova kan melma Kuki te kan tran pui ti na ani he har sat na hi sut kyan ani thwai lo chuan Meitei te zinga tharum tho na ala chuak don kan zinga indai dan na thlen thei thu chwa engma siam to lo turin Meitei zongjong te kangen Jitendra chuan ati Kokomi hi Meitei Civil Society Organization liante mun khata an tho ho theina na din angin an soi fowa Jitendra Ningomba po hian nimin khan asoinonani chuti nisi Meitei CSO atangin Kokomi dem na hi atam hle a nimina Meitei CSO meeting a po khan Kokomi chu pol pakhat angin an chiara
ko komi din tu nian soi Meitei CSO liante antel le silova ko komi chunga hian buaina neu leadership crisis emo thil engemo chu a om ti achiang hle Bisnupur March ko komi women wing in arot chan po kha army barricade thiat andu wangle Meitei displaced tengai sakwang ani chia lo ni in alang ko komi convener chuan kan demand te ti hlotlin ani nge yang ti chian na engma a om lova curfew jam ani chungkhan ko komi volunteer le mi pui sang tel kang vai thleng kan kal thei kha moral victory kan chezia a hna kan chang ti alang jitenra chuan atibok Meitei million le mithiam tam tak chuan ko komi hi mi mal hlok na turam hala ang dewin an pu a Bisnupur thleng kongzo kha Meitei mi puin ko komi an thlop le thlop lo lan tir tum na satya ni in angai thei Meitei lam hi in lungrual viau lo ma se Biren Singh ringot po hi Manipur zo fa te tan khin tham atlinga Meitei te kan do rual hian kan kal diklo na in lungrual na ti chathai thil atanga kan in siam that zungzung thei nan charge leaders ang zawngin committee te din ni se athahial mai thei ko tu malak na ani emo ITLF le JIC po ni se zofa namtin tekal siam hi alang lo ruam atanga te na ding manga kan enfia athangotang